Ngay lut ta Christa zala Sopi ka chan khompi ka Sopi nu ka Sopi pa tunin nang koma ka holim pinomin ipi ka seinum ham tu lai khanga de nga hi apoi mo pen ilagaw hin ko hi hoilang azot ding ham ka Sopi te leiset nup sa na hin khunom ta iman mai the hin ke man song leiset nup sa na in hin khu kana mangin ama wang Jesu Christa hin na Dihtah kai nei phanin ka phat zo se pa mai ka sa dan chu Jesu ne ngai lut na ka kiat phanin lagaw ho pi na ka changin pathin lo pi na kidangin ka Sopi te ho tu zan hin kho hi ki chai te hen lang hile ilagaw hoilang azon to dem Sopi te ho patan gialon tu lai Satan diabol Luciferin tu lai khang tha ho hi leisit nup sa na materialistic pleasure hen lang aja jana ilung thimu ita saw imzo si mentality hi abona apui mang chai tai tunin nang le ke khol ngai de hi kasainom chi pe ham etile nang ma zong na pin tha mai hi ai the tuizong na lut sa hi mai the hi ama wang kasainom chi pe ham etile tu zanin elule tuni hin pakai lengam cho honglung tele len chom tela a cho Jesu Christa na van golwa lopin abol na hin nang nata sa nalhagaw von cho nian be na dem elo thing pe na nol na began kilha banga hi I diu hinam pathian yi yelin Sopi ho Christian hi mai ji azong van gam ilut lo du hi pathin ita san le le azong ki chai he poi tulai mitam ta in pathin ata san chu Lucifer in jong pakai su ata san chu pathin cha pa ti he chu ama wang mitam ta in pathin nung zui lo chu pakai nung azui lo chu pakai kata sane tia pakai nung kizui lo hi chu dunia ka holim nahi kasei pi hi I macha na gyalo mai the chu ama wang tu vanoi din mun he vetang tu vanoi mun he ding ve o ka Sopi leiset hi ning kyal tai September 23 hi US te hen nuclear bomb hung thau hung po ke he tien koi agal mi ten ain se khum du ham I hung ti dham khe poi amoi tu lai US te de hi September rapture hung di tai tin amo ki ging taw ni hi pakai isu hung lo cho koi man ki help a ki he poi tu za zo hung mai thei tu ni hung mai thei jing yo na hung mai thei kum za khat lo ti lo hung mai thei ki koi ma chan he lo he 2000 a cho 2012 a cho leiset ki chai tai ni ki ti hin ama wang kasai no pe ni pe ham ti le ilagaw hin kho hi khoi tan gi galute ka Sopi vanoi gamtin ninung lam hi tai tu iche naw hi ki pa na nong nin khat zong li lum zo lo de hi sumi zat nei zong la chun na ki pa de lo de hi gam pa ma na mai thei ai lo le na ina na to na ina le khana sim mai thei gam pa ma mi ina na to mai thei al restaurant na to dham ai lo le office na to ham Delhi ki ti poi foreign ga ma ka ti poi Mumbai munzo sia Bangalore ka tin amun mona Pune Shillong Guwahati te na itongun abang loin government kham I bolun hiti hin abang loi chun hiti ni khothan na ito ova sumi kilo cho gal thu hung boin kumni waljan hin do won mitam ta
khogyam nung iso do tawin hichan ge azong pathin het lo wa nang lakin patan gial tau te ka sopi I Christian hin khu hi adi lo dan hi Galatia bunga changsom la ko apat som ni la khar kho veleu chun leisit ta sangai cha na hichi John than hoi hu thiên lo hin khu kimang no ho kina kilang hin ki bung hen Zudon el tol gol bolnop ki seisit ki mithi chuting le hitabang tabang bang ho chu mithing polin Galatia mi hinga na sei pi masat hitabang bol ho chu pathin gam amu lo te hi kasopi nang Christian nahi mai the hi ahiwan patyan gi yalin na lagaw hin khwa hi na tung tu na nang nunga aw nahi mai thei nupiong nahi mai thei gohlang dong nahi mai thei upaw nahi mai thei te siong nahi mai thei chu ho ina na taw na nagamana ho ina mai cham naga sima la naga sa cho pathin hi nga taw dinga lungne ma kun pet nin ite lai sa cho natilo ham ta san zengin ta san zengin ta san zengin tun itiu cho lai sa cho kunita sanwam so pite ho ina amin mai maya iga chewa we are not transformed angai bip bip ki bol inung kilet na ngai bip ki bola hitia hin khu iman wa hele koi kilap ham pakai ga ho ham ilasa ho song vetang lai sa util koi dengai sa ham e ho dengai ki sa ham the pseudo Christian life iman hi chiting chule ninunung tengle mitam ta hlepna hong pul le kiti hi kasopi te ho e ho nei pidanga e ho khangin hunglo ham ti ai bidanga gyalo ham ka het lo hi nunga gol hang nupi upa te hoin lesit nop sa na hin khu imana anu ma anom hi cho phar lai ti ai gyal mai theu ama wang nalagaw hin khodin ki gyalin kasopi te ho nalagaw hin khu ki gyalin tu zanin mitam ta nong ka ho pi in sopi nunga gol hang thum lo nupi upa thum lo te si ho nong ka ho pi in Sopi Jesu Christa Hinna Dihtah Nanei nam katile hingi sopi kanei nai ati tuizong kalut tai ati cho kaping tha tai ati cho keizong kum som na ni khe ach kana pin tha cho hichlaya cho child evangelism department a counseling ene bolwa hichlai khanga cho tu khang ta ki bang lo cho thil pha na ki bol cho in sign hang te yong ahun lo ahun ong ki kalpi a ita thil phan ki bol TV nei di ho cho chon se na ki gel cho fashion TV ho channel a this TV khang lai hen tin hi cha TV nei ho na chon se vi ki ti hi cho tu lai cho gel tang hi chalaya fashion TV channel nei ho cho chon se a ki gel he cho toale TV ong sei dai ta mi ti min TV nei so ka TV ko ma ne met lo I phone wa film lo se wa noi se ki ve ta cho satanin aman cha danu hi ka so pite ho gyalun rombong ye changsom la thum huwe tang ka so pi rombong ye changsom la thum khun ta sa an hin na lai le ta sa thilan bol wang zo se thina na thun te te he a simple meaning ka sei pi hin ama wang lagawa ta sangai chat ho cho na zo wa le na hin he kiti cho ho khom kiti worship kiti hi pathin hinga mai cham ga sema ho ina nga kaya pathin hinga taw dinga lungne ma kun pe in hichele le hilo picho worship to a real meaning pa hilo picho tu lai di a satanin nga gol hang hen lang no piu pa me zo semi takip khang tha chapang kisan ge mi jo sin phone nei ta ucho leisit nop sana to tingle tu lai di a he advertisement za chat ads tam ta vetnom thil tam ta pornography hi cha keu chang changa hi ti alim
miyo sin avet nom hicho kenjong kan avet nom hicho adi dia tulai khangahi e sante MMS emite MMS ki khen to cho gala cho amhon jong e ho an bol e ho nom ho aki bol WhatsApp group mai thang thajing hicho e ho di cho ki zum so to kitna lai set ka sei nom chi pi ham tile hicho nanuna na pa alo na sopi namu lo pi cho nang le na phone ke ka Google browsing na bol ham hichalai ta hichi Vietnam na satanin na hin sol pi hicho numeidham golhangdam nupi upadham leiset nop sana hichi materialistic pleasure hichalai ta hi namit nevet na thil phalo pakai dinga ivet thei pau hi hichu hicho negative zowal hagawan azowa hile that is the highest form of worship obedience kiti sengai kiti kitungai na kiti hi highest form of worship kiti cho pathin chi bolin hagawin chi bolin atia na bola hile Jesu Christa ita sana hichi chon se na nanangai cha no ho chu na bola na zowa hile na hindi kiti cho geltang Christian khat ka he nagiti a tu zan na lungthimin keini ngol bol hitang nanul na paung ngol bol hitang phatten gi geltang namit singin lang ka nangin ka ho limpi ka sopi ka ho limpi geltang nan na tok na nya ozong na loi la gul tam ta zong ne thei party tam ta el tol gul bol nop satan naw oila love song hi aphai ase ka ti lo pi cho ama wang ileiset in khu wa choina pathin wa choila ilagaw so hal theding pa he hichi leiset lungai na la hin ei pui manga cho isang ko long kati poi itokaw long kati poi iniu yong kati poi hichi la ya mi vet lel the ai ki simwa el tol ta gul nop ibolwa leiset hin khu cho trends hin khu man cho trends kiti cho e cho me hichi nunga gol hang khang lai ta nupi upa tulai di da hip hop rock te si hok san yo khachu to na ngai he hichi hi satanin mi zo se damon hi mihim te nga kisim hilopi satan le the fallen angels ho anung zui ho vantil phalo ho mo de nga kisim tu hin end time prophecies tam ta ta cho Euphrates tu yong akang tai kiti Bible Revelation chapter 16 verse 14 lang vetau van tilin hichi sin khana an suna hele vadung akang tai hichi vadung noe hin van til gilo li ki hen hicho hichoi hungle hungdo diu mi him hop thumla hop khat an tha dik ti cho malakai them ga howele chen hichini ting chule pasal khat numei sagi ki chu correction pasal khat numei sagi ki chu de hu cho kasai khelam ka pon pasal khat numei sagi ki chi bidang ki chu go ham pasal ho tam ta hung thiri ta cho numei hon pi sei du ham he o ke hon kane ka cha din ke hol winge ama wang numi ma kong pin wa naw kane thelo naw hi kazum mo naw hi nei su la pin lang nei lu pi ven lang chan hin piu na ti chu tu lai pasal tam te in Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday a denga lup khom pi ding nu mei a ummai ati loi cho to na la zo chule ama wang hi chini khuwa a lung the ya ho pasal ho so cha ho cho ichan gya lung gen thei dham igel le jong gel zo hi poi ka sei nom chi pe ham tile end time prophecies song sei ponge rapture ki chai zo wa tribulation a kumsi tribulation sunga na lol na donom ham sopi hichi antichrist kum thum le ki e mi phabang banga hum de cho Modi dham Donald Trump dham Vladimir Putin dham akoi dham ake poi tua hi ki sim he ta
thilpha gam tuma denga gam mi te wa noi denga thilpha denga bo la hong ding ama wang kum thum le ke til the real face ama hi na true color an so da cho chu ting le chun tua ATM card credit card banga he satan number he ikila do ta cho mitam te in ATM banga he credit card banga he ikila do cho petrol on iki cho do ta bul me yo an chong cho do ta cho si pai ho hen lang hi chi antichrist ho si pai ho hen eidal le igen the do gel tang tu khanga cho covid vaccine ke kama cho khotam ta in hi chi hi satan number het ya ke kab lo vai cho a hoi chi jong le ka sei nom je ham ti le hi chi khanga na lo na do nom ham elo le tu a Jesu Christa tu phar om pe na he abai hi chola izan in som ve zakhat ve chon se in lang mi te zong in lang mi gut cha in lang mi tul that zong la chon pathin in ngai dam lel anei poi Jesu Christa ki het be a cho ipi seyam availang has ko imam Bible scholar hon historian na siwa hele justus kiti pahi veilang am cho azilanga dismas kiti cho veilang pa ni pisiam pathin che pa ni hile nang jong khu ingelang ke ni ne hu hingin na ti cho azilang pa ni pisiam dismas in thimin any mi chon se hin any in to oga ikisan he hi ja mi pin thing pe la i khat be do hin ama wang hi mi pha mi chon pha pathin che pa hi cha che pi siam dimas in pakai na lengam na huntil ne hin gel do to ong ati cho e hon bible ai ga sim wale I ma chalo dana I gel cho but ka sei nom chi ham hi chalai pe na cho dimas in pakai mi chon se ke he na mi tol that ke he mi zong mi zel ke he hiti hin thil phalo ta ka bolin nei ngai damin ati lo pi cho EPSAM na lengam na hun tile pakai ne hin gel do o ati cho pathin cha pa hiti cho he ne cho ya Jesu ko sana ta san samua ta bena ka sei pi ni hi tu ni ting palal to na paradise ai chi de ti cho len to de ti ka sei nom chi ham til na thi di kon chan yong de hu hing na ke mu the ka tin he cho ho in izat na kaya mai cham izat na sema taw na man na mi li long pum puma thil pha ya na bol ma van gam ki lu ti lo pi that is the way how a Christian life should be hi chu lalhu kilo naw hi cho pathin mi te to ke ho khoma ilhagao hal na hi cho hi chun van gam e pui du de lo pi cho Christa Jesu hong thia cho pakai su Golgotha muna Calvary cross hong thia chi pi bolam pi seam ka ki chai tai atiam ati poi pathin na to cho aki chai tai ati cho hi chi a hin gel tang thimpi jing cho kip run vadung jing yong chu thi hi lai ta chu ho in Jerusalem a ho in pun lap jong chu ke ni ki so ta chu satanin Jesu Christ ka zo tai ta ki gela hi pathin program ani hilo chu Bible theme hona seva hi le spiritual realm hi vantil sangsom sagileni Michael vantil Uriel vantil seraphim te ho loin me am chem jam akila do gorwa pathin Jesu Christ apena kagin cho Bible action lo pi cho Jesu Christ mi hi mi chola nangin nagkagen the he o kagen the he pa listen na kagen the gal itu cho kagen the itu cho evang Jesu Christ ga gel tang nang chu ga gel tang pathinin kasu pinu listen akum som thum hingdingin kahin so le kapin se na thi ding dan hiti he room si pai hon hiti na khetli do ti hen lang le ka gel tungon na pa pathin hiya na Sopi hitian han bowling na ka hu ro ten hitian na ka bol na nom na dem na het sa cho pakai hepa ka chelo de na ti di cho ni thupat na lai deu cho Jesu Christ ding as ga gel tang aha dan cho
nangin kahin ko again tinati chu 0.00001% ang thing nai lo chu Christa tho gem na to kasi num chu piham itile pakai Jesu Christa zong listen again the hin ko tin tang amana anne ma pa apina pa anul pa zong num ta hin ko man lo listen na agol han kum som thum la thum alhina pakai Jesu kol ve cross nang le ke ji ahung thita chula van ko atisana hon ta cho ahile van ko tisana hon le ipidinga na tungtu na hichikinga kilosi na thang thip na mi na ngai dam lel na chuting le hiching ta sangai cha na ho las hen lang greed ki chu au si na tungtu na kibina na po ham nang dinga chu ki gel tang na sopi ka sopi ven aina mirror hun chi tang ka give tang khoi na ki sa mai thei chu ama wang na chang se ne hipoi na lagaw hin kho chu pathinin na simpi na lagaw hung kile di chu pathin ko ma tuta na ang kle thau thau di chu ai ting la chun nangin phat wena na ki vet chu pi ham hoi na ki sa mai thei hoi lo na ki sa mai thei makeup na ki bon no mai thei ama wang pathin mit ve na hi sopi nu sopi pa keima hi katung tu na hi pi mam kavon tu ne nam lai sau cho na von nen chu ki che angim sel so nam artisan in na sop thing sel nam ti lai sau cho amining umlawai sau he ka sopi te ho lai sau zong pathin ki pa na hilo eho le eho dinga ki sa ilung thim we are not transformed ka video masanga short vele chun piham tili satanin eho ho ina chiu ting le mai chang me ka sile ka to cho pathina mi liu ika kaw cho I Sunday Christian hi now hi ihung kleu tili I bol ngai mama ke bol thau thau ilung han mai ma ke lung hang thau thau ingai dam thelo khat ke ngai dam thau thau tabang chu che cho thusim khat tabang a hi zan hi vela chan kasim do in chapang khat hi athimilin van gamin agachin akitin van gama achele chun damona hi a pastor pa jinu hi damona no me tiu cho kasai nom che piham tele ama hung kle zo wa he pastor pa jinu cho khol wa le ho ina kai pon thota minanga ya ngai lu ni cho ama wang pastor pan nu ji nu chu mi anangai dam lel khat umai chu hi chalai ta ja chu Jesu Christa denga chu nul na be hilo wa hi chu nininung tengle ta sanami tam ta thade he ka sopi te ho van gama lu thei mo mong hiu nam ki gelu ti sopi ho I ho bung I veo tang I ho bung I ko song veo hite I pathin ho dan di mo mong na sana ki gelu te ho ina ichi wa lipstick kajal katipoi hoi ta ki semo cho nunga gol ho no pi hoi ta ki semo cho nal ta ki sema iPhone katipoi Android phone katipoi nal ta ki choi cho ilung thim hung ko do na jong ki pan hilo mai the ho in hung ta ve I mobile phone vet lela WhatsApp vet lela pornography dim set hichi MMS dim set MMS ki cho hello on umai the MMS ki cho hele satan in eho lungla na denga thil phalo lo evet sa nom nunga golang ho tu lai di dia hichi MMS in pornography hin ei kai chawai cho pathin to ki gam la cho I vitality ki man sa hi cho nanglan nang na ta sunop sa na ki bol do le pathinin to nang ki kai nasata thasam he ka sopi ifona jong thing lo wai cho ifona jong thil phalo ki koi kit luk bung li chang som ni le li na ma nga jong cho pathin chu lagaw le tuta hin ho ten lagaw le tuta ho di he ki ti cho ai le ho hin lagaw le tuta ho na bam
hoi ni kai tu na khun anung penung to tang live ball loi Instagram live ball loi Facebook live ball loi ka ke paut kit na lai cho va choi la ki sanom to lo PUBG ki chep du ham music ki che me ka ti hi boy chatting i ball du ham koi ta ki ball du ham pathin tu ki ngai de nga kyung ham imi jo sen I phone tai lo ho in ho sanga ho ina ka chi sanga cho I phone cho important jo ta chola pathin thu ngai sanga live ball di kho sa do tau chola namasanga numei ham pasal ham pa chun nilhum ngai lo zai on khopi te la an sa le isei shi du cho fo henu hi cha paung chu hi nu chu ake wan til se kitikit chola ipidanga is ehon la ki sanom lo ehon la bible la holy bible ki choi lo ehon la I macha ki gya lo mi ki sei sekit tau na himang ta ve sopi te ho tu zana hekin kas tu ni nya ka sei pi nom pe ham tele tau na imanu ting le ipi sei vam pakai chong chu nei pin pakai kanul ka paung dam se na pakai kang pu pi ka chen pakai turbung nam kan ka che di hin goti ka che di hin delhi ka che di he ne pin khola ka che di pin ka do munu ka do paung dam se in lang ka thil de yang ka example nei pa se in lang imajo si cho pathina I thu mo cho pathin chu ATM banga I manda na cho ahile mi zanga tulai ho in lin ta thu pi ta ine cho zanga lang sang khalang sang ni lang ki khop cho ahile itaw naman chu ga mi zo si ki bang che de cho alambo ki thu bo ya itaw naw chu ta khat de cho ahile ho in masang dunga te si ho mei thai ho in pathin henga mai cham khochim an chang an ki choi wa pakai pathin mi chon se ka hi pa ne ngai damin atiwa pathin henga ki connect dano mi le wa chu na lu nga pathin nga taw na man cho ale nang de ke pathin hian lang koi taw na cho sang dem e ho chun la bla 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 kita pat ki thu ma hi cho na na tha tho thailo zong le ka sopi na lu chang pu ke na lu chang na dis cho na tha do thei ji in zong pathin thangwa de cho pathin hin khun nei pia hin na hu nei pia jingka ka tho thei ji in na hinga ki pa thu ka sei itil ki cha ying hai cho God knows everything pathin in imazo si ingai cha zo se he cho pathin hinga ki pa thu sei dinga I ngai cho pathin in nga ase masanga tui khanglin ado cho thingpung ho ase masanga leisit nam ti ado cho ahile pathin in mihim an sim ning phana amala ma ki dong ta cho vantil ho ma ki dong ta cho ehon ilimuin ki simu te mihim he tiu cho let us create a man in the image of ourselves Latin power imago Dei gitu imago Dei in the image of God hichu jo aka sei nom chu pem le pathinin hin hu ela khompi thagau thing cho thagau isunga thagau cheng chi chi kile de ka ti nei cho ai le nga khu tuila kon la do tang sopi minute nga zo pung khau to thidi ta cho chubanga chu thingphung ho chu ve tang azunga ko na lechen akon la to hola pang da tam thidi ta cho hap ta do to la godita cho ai le nang le ke hi are we connected with God pathini niblangai mihim te sim ham ama to ki vop dia e sim hilo ham ati hilo ala pathin to ki vop jingunam taw nei man tileka thei lo piu cho satanin eiman cho chu satanin tu lai di dia ai aman cha chu nu paki ka ki ngai lu no meaningless taw na mana le yours a sign of weakness milhing le la no ta na ta wa hile nang chu officialin taon hi mai the housealin taon hi mai the ka sopi hello le government kham ne on hi mai the na business na kham bol na jong na sata na khan to te ama wang na simpa na pathin
na hai mi le hi che le set op sa ne chom khat bo hi cho ka sei nom che pi ham ti le ilegaw hin kho hi itung tu na thil phalo ho itung ikipo pau hi a bek alien wal be se a van gam ko na kiti eta cho e ho ki lu thei to lo pi na lu thei mo mong lo chola iti lu do ong ga gel tang nang tuin nei mit sin ki gel tang pak ai Jesu hung te hen lang le nang hiti a amin mai maya Christian a mere Christian church goer hiu cho van gam lu te nang bon lu thia la chun mitam ta lu de ta chula nang sang a pha buddhi so ka ti poi hindu te e ho sang a phao chula anu pa hoi ta respect a piu chula ka so pi te ho hoi tan ki galu te ka so pi te ho liset nop sa nya no ma no me hi ong tu lai di a hi hang tha te ho hin koi ami te kip hin WhatsApp Facebook Instagram ma ibui piu cho lim nal ta ki kap te ding status a koi do te ding ithil to lo se ibol lo se mi het sa te ding kiti de yu ita sa pa so do to lo so do lo wa le ilung oi de lo min light ap ding booking ai cha cho ipidinga cho von na ki von ham adam chon se ja von na ki von he Sopi ki gelin even Joseph hi kesu la thei wa hele angol ki hi cho ilung buling lo ki hi cho either you're dead person angol ho avon lam ke lo cho na lam lai ta hon na von kesu la tang min a chinge na ti da ham so pi te hoi ta en ki hialun na ta saw hi pathin ho in thing tin he lo ham hi chalai cho ka ti hi cho tu lai Christian hin khu mandan hi adi lo dan ka he de cho ke jong nang ho bang banga kana pin tha cho kana pin tha thil pha ka bowling cho hlem na ka la cho a hi wanga chu Sopi i Christian hin khu a thil pha bol ma ho in kai jinga i tau bana cho akiling poi pathina adanga cho kiling lai sai mong lo kan ki he do cho very very simple mizo sen he to Bible pe ham a full form bible hi cho basic instruction before leaving earth cho thil zo sen manual instruction anei cho nang na thi de ko na cho ipi instruction na follow the ham Bible he bo cho Sopi to lie the false prophet tam ta lepna ahun la dita cho pastor vanulation America pastor min thang how pen te ho gel tang pastor Benny hin te holoi pastor Copeland Kennedy te holoi mit spiritual deception atam ta alhaw mit joel bai adam sawa pathin in nasumu kad adai hin pe minute ya private aircraft on ane cho jet fighter ka sorry correction jet plane ho ane cho me hoi ta cruise ho ane ba pathin nang cho pastor an hi ai le minum sadang ana ko hilo pi cho Ezekiel long cho jinu pathin pi sem namit na dei lai kala pi de heta ase hi cho job jong pathinin test abol he cho pathin ata san na akhon ye panjina pathin azat za double pi cho e ho ga gel tang min na pathin sei le min tinalol tan go hen lang le idongam na di ve I hope not kasi nom chi ham dile to Allah I have decided to follow Jesus today Jesu nung joidin ke ka ki pantai ti tela ko 1920 khang la Wales a England ga ma he revival na sa ta mai cho hi chala ya hi missionary ho tam ta ki the thaun van no ya mo hin molil hang sang jong le chejing ding ke ti banga ko hung wa hi cho hi chalai khang 1920 khang ga gel tang nang le ke khu I khu gam I gam hun ve tang hi chalai koi madan pathin het be nai lo juni khang hi lai cho indoi ke ho hun a kang tha ki to I bol lai khang ho cho a hi le hi chalai khanga cho head hunter in hiu cho
tabanga chu Sopi te nga ka te ho jong chu tina khasi garo mun tam to ai ti ai tribal mi enemism in ho chu song phung ho ho ham gulpi ho ham aza za ho chu hi chi khang la chu nas sata a story lut pong ting ka sei nom chul hi chi missionary hon hoi ta pathin thu asei pi leo in sung khat hi megalaya garot te in sung khat nok seng kiti te in sung khat hi pathin an ta sana ta cho hi chi nok sen kiti pa hin pathin an ta sana ti khumi te hin house pu ka ma report a bol cho a bol pha na hi house pu lung hanga mi kang te ho kilometer 12,000 15,000 kilometer a hi chi gam tha a hi chi mi kang te pathin hoe tia achapa te ni khawa he na thalpia kabli dinga gut sa ko ta cha pakai se le min ati cho tha in Jesu na ti pa ko ham hi chi mi kang te ti pa he ati cho amani pi sem I have decided to follow Jesus no turning back ati cho Sopi ai la achate ni kabli pi ta thalpia anat dedan hi mi pa hi na Sopi ga agyal momong tang Sopi ka pa ka Sopi no ki gelin hi chi apa aka alung nat dedan hi achaten hepa ane ga ati di gelta wang Sopi nang na kay num ta inai uma nai to thewa 1920 khanga 1920s la min pathin hoi ta ne ta san ta tuat kum zakhat le ngawal ta cho 2025 ta cho hi chi khanga pathin ina sa nai lo cho gel tang hi cha azinu amat ke wa azinu a hen ke wa thinga koi wa kamli dinga koi cho tun pathin seilep min na pathin cho hai na ti kit le van noyen ein ko i ma chan einung zu hi jong le Jesu so ken kal ha lo le di cho if none follow still I'll follow ti cho pathin thlai ju ga gel tang Sopi te ho ka sei nom che pe ham ti le nang le ke in pakai su ko hi ham ti chu no ina jong Sunday ni si ta mangai pathin tu na za ai cho ni si a pathin tu na za ai cho paten gel ta wang a hi le hi che nok seng ki ti garo pa hin pathin tu chu ko ham te het nai lo ho cho English pa wang hello di cho ama wang pathin lagawan pia pathin an ta san chu ga gel tang ta san lit dan chu gel tang azinu kabli ki tau cho ahile anak dan cho azinu le achate cho thita cho athi yong dung de to ami thingpung pung a cho lung yeng cho thisan tu ya bata cho lung do ta cho apa denga chu ati ul lung ham ami thlilon ka bet ale ka gela hele kalung mi ka kapu na kalung chang pu ke di chen anat de dan ka gela le hi cha house pu hin sei chu tun na pathin Jesu Christa na ti pa seile min lang hi dal hatan na chate ni yong thita na zinu thita ipina bol ben na leisa na hin lo ti cho amani pi siam hi chi tu cheng hi alung ato kha dan hi ka Sopi vanoi kanung cross kamalam ati cho the world behind me the cross before me ipiti na ham athi na ding aki het ta cho ipi bol jong na thi tho ding ati cho aki het cho pathi na ta san na cho ya cho vanoi anung sun ta cho athi yo tel vanoi anung sun ding Jesu Christa amalama ammu cho cross chu ammu chu ga yal tang je pe na cho akam li ta cho thita cho hi cha hi i ti tam house pu hin ipi mong pathin kha hiya hi chi 12,000 kilometers 10,000 kilometer agam la a hi chi mikang te pathin ahowa hi chan gian kita na nei pa hitamang pathin chu kita na ka het no me tia man jong a khosung mi te hor chun pathin chu
an holo ta cho ya chu hi chu khusung chu pathin thakao na an to khusung miu te cha bon chawa pathin hong chawa Christian hong ki sok ve chu hi cha ko na sadhu sundar singh te ho in hi chi la chu I have decided to follow Jesus te te la hi vanoi le na hung min thang ta chu tu a Jesu nung zui din ke ka ki pan tai tiu hi mi khat te hi chi nok sen te thi na la he chu a thi de ko a tu sei ho ala he chu hi hin Sopi ka ki gelin ki gel pha en le na I chan ge ya hin nup sa na hin ko na man lai ding ham ke man jong nang ho banga le nup sa ta hin ko kana man nang ho sanga chon sit thei jo se ka chon sit di chu pakai nei mang cha chu pakai nei ko na chu ka ki he chu kana pin tha sa wanga chu ka Christian hin ko na chu ana di lo ka ki mu do chu Galatia bunga chang som la ko apat som ni khat khun it includes everything ima zo se hope so ke chu now te ho ka hope na anjong he o kanu ka pa in kanile bolin thil asiham he pham he o chon sit ham ti chu Bible khangla kanile ke sei lo pi chu na ke sei lo pi chu a hi wanga tang som ni khat khove lang khove le chun som ni lang khove le chun chule hi cho ta bang adang dang ati chu me Bible chu khai ni talap se kharong ke sei lo pi chu la ai le cho chu kham na thea lop mi ching hi poi ti Bible hong he asei chu pathina denga chu thing po win gan ki altera mai cham ki sim na gan king la khu ho ina e hung teng le khu ane ne pi no mam ase pi no mam a hi poi a hoi pen e pi no mai chu ho ina e hung teng le chang mai hen lang ga so ho lowa ga so ho hoi ta apachi pathin henga itu no mai chu tabang banga chu ita sao jong hi pathin henga gan ki hingla ki tu non la bei bang banga ipu abelin kinto Sopi pa kinto mai cha ma bol hona kel ngoi muljol sel banga hoi ta gan cha hoi pen pathina kan pathin ki pa chu tabanga chu I ho jong ita sa wa hi pathinin nang le ke ita sa de hi poi ilung thim ade hi chu ilung thim na ta sa wa chu na e uma hi chu I e uma chu ilung thim aset dan imi dong soi mai the ina ku yong leng mai the mi na ki perfect lo chu ama wang pathin ilung thim chu de he ka so pi te ho ilung thim pau hi Jesu Christa ipi do wa hi le pathin nung izui ngai ve so pi te ho pathin ta san le in ki chai poi ta san chu na to be ya ti sa he ti banga chun we have to follow sola fide ki ti cho ipi ham ta san na in bo zo de chu tu al hagau thing khang he ta cho hagau thing in Ephesia bungli chang som thum ve tang Thado ding ni khwa mohor iki namui ati chu na mohor anam hi cho hagau thing mohor anam cho nang ma in na thi ta tun Jesu Christa na ta sana le nang le ki ni ta sana I thi on ting le o Sopi ho hoi ki kim mimin na hin laya Jesu Christa na ho pa chu ama kho he ti di chu to ha internet na pakai sulima kho Netflix ai vet ho pakai sulim helo pi chu pakai su alim yong he lo pi chu ka sei nom che pi ham hoi tan ge leu chun thule min hin sei pi leng for example la ni mei ho denga now na vop mun na twins ni han vop cho aping ko be chun mi na hin vop a hi le khat nu hi amin cho ho hoi ti taute khat nu hi ki kim ti taute ki kim hin anu ata san lo ho hei hin anu ata san cho ai ama ni hi ong khyo tai jingle hong ping hon ta cho thako wal han po ta cho anu hin a hi le ki kim hin an sei cho gol nu jingle ipin do de hitan to a ine ana cha hong kon do na ilai gui hi
hi chi khau gui ta bang hi chi tan di tai thi hon di tai ti cho a hi le ho hen pi siam a hi poi i thi hon lo de he khau gui chu i khau gui hong i pin do hon ting le etum to mai de tai ati cho chu ting le inumel he nomel imu hon de ati cho anu ta san he cho anu ta sana chu ting le pathin tilsim ho zulewan am kim ho nisa a sil tha ho mu the ti chu ala loi no ki kim pi siam hoi chi ham he no kamu poi i na sungin no ta tuila ki zap le le ne le cha pai ma honga ki ne a hi chikal hoi cham he no kamu poi ti chu ho hein pi siam thip pe chan umin na ngai jin he no taugin he no paugin na za the ti chu a hi wanga ho hein ki kim ta san no ke wang ka ta san poi ati chu ala zi nga he hong ping do on ta chu hong ping do phana chu chapang te ni anu mel amu ta chu ka sei nom se pham ka so pe te hi chu thule ma ko na ka sei nom se pham ti le ithiu ting le nang le ke ithiu ting le Jesu Christa mel imu du tan di ta chu hin kho pau he chit mon mang de ta ama wa i hlagau nzo ka sei pa imago de ki ti pa chu hin na hu pathin nei pi na pau hi chi pa ki le di ta chu na ta san le Jesu Christa na ta san le na hin ding na ta san no le damun na chi ding hi chi free will ki ti chu pathin na pi ta chu hi chu pakai sun Calvary cross a to de hung chai ta chu na ai le gyal tang thulem ni nan sei pi ke leng ani chan chu pham te le nang le ke hin lampi sao ta ai chi hon khola ai chi hon ipu te kho ai chi go han chu lampi sao wal be sana chai na hi lambom ni chu lambom ni chu veilang to ji lang ei ni chu lampi he ta lo veilang chi dam chi lang chi dam ipu te kho che he lo ta ai le chalai lam mi ni na chu khat pa chu anathita khat pa chu hing na lai anatowa anawa le le a hi la ga gelin lampi chu ipu te kho chu koi do han dam gel mo mongin athi pai do dam a hing pa do dam obviously a hing pa do de chala na athi pai di ki dong dong o mi tipu kapu te kho lai ham ti ti don bu ham ka sei nom chu hi chi lampi lam sau hi i hin kho hi chu to athi ho chu tulai kol ho pathin leisit pathin ho buddha te ho loi shivji te ho lord rama te ho loi durge mata te ho loi bholenath ho loi amo leisit pathin ho hi chu amo hi hinglo chu leisit a honga thidan den chu a hing pa khu Jesu Christa he ka sopi a hing pa chu leisit pakai su leisit na nam him bang banga hung hinga thi a thokita chu that is the basic foundation of Christianity hi chu kasai rom je ham tilit pakai su na tho do da tal hen langile nang le ke kinap ne thon de ta chu hi ja chu ithi hon tile koi ham lampi do de pa chu Jesu Christa chala I am the way the truth and the life ati chu pakai Jesu in numei nu ko ma chu samara numei nu ko ma chu ke ma tai lo hin na poi tu lai mitam ta than mo la kho ithiu ting le ke ma hin le thokit na ke ti Bible sang o se ki koi so ke cho ama wang e ho le ho ki lep cho hi chi than mo la ki sut mana cho khat pa cho athi pa cho van gamal chi de hi lo pi cho anato chuna po de chu ata san na po de chu e ho le ho ki lep bo we ka so pi te ho tu zan gelin ka sei pi hi nang le ken hoilang ilagaw mun ki bol da ham hoilai ki nazut no mam sopi 2000 khang la ya cho hichi revival ka shot ki bol khang hi te poi thudi se phat he tai hobun mun tam ta hi rapture thung ki sei thei to lo pi cho hobu mi ten aphal to lo piu cho ka hello chu ipiji ham e hon angai nom bo ki sei no mata cho pathin thudi ki seiding sermon sangai teaching hi khoi tai ki het ngai cho very simple basic chinabol le adi poi chinabol le pathin lung de ti le ki chai cho adang chu pathinin khonunga ki sa long kim ngai lo nang le pathin nang le ke pathin lung thain nga hin khu man jing ha le hi chikala le na
awang papen hin zong la Jesu Christa ithi zong la Jesu Christa hinna imu di pa chop ikisa long kyum ngai ve tuan le sanai hin wa nom ta hin kho man naw pa iman wa Jesu Christa he Christian hin mai maya van yam kilo nin iti lai pa hi gel hi lo cho nol na be ya na lo wa hele van gol wa cho ichi lo de cho kanyaw la ya cho la khalam cho i khol jin na li lei sit hi ti cho pa kai cho tu te thon ngai lo van kilogin tong van lai zola sum ko nei hin ko diu a hi chu ni ting le laza a ilen to diu ti te la ni ki sa cho inyaw la chu ni ting le lava a ilen to diu lava anu ya cho rapture hung din pakai su hung di intia ni ki gel cho tu zanin tu nin pathin van ko hung kyong lang pathin sum ko nen ton ton tin peng kul hin mut hen lang le ileng to na divem inyaw la cho van ga mai ga len to di ga igel no jidan cho rapture a ko lava anu ya ilhak uma van til banga ko kileng to da nu nik sa yi cho imang tingong le rapture ai ga len to anop dan khu Sopi te ho gelin hi chi van gol wa a hi nu nga som thulem kho Matthew a ke sei cho gospel New Testament a ke sei kho naki ginjing lo wa le Jesu cho gucha banga hong de cho ya cho na thau mei ki aljing tang na thau mei cho ki koi jingin Jesu Christa hin kho mang jingin na Bible ki sim jingin tau jingin pathin na bo de hi ka Sopi tu ne a ka sei nom che ham kin nang ho counseling ka bol he poi ka Sopi te ho pathin tu di cho pathin tu hin ki tu di hi ka sei pi ni hi ve ka ngai lut kin nang ho koi ma cha koi ni hong ke po ve na lagaw hin ko ka it he na lagaw hin ko ka it ka Sopi nang man na mel hoi na ta sa hoi na ki to sin ni khat le hung chul de he ka Sopi hung chul de he chuting le na pathin ang na thun de kon ti pi na sei da ham pakai anga tu zanen tu ni khon ki gelin ka Sopi na hin kho hi agge sang ka hin na hin kho hi phat na su mang ho sangin pakai lam belutin pathin henga pakai mi chon se ka he ka tung tu na ka lagaw tung tu na ka po ta sangai cha na kina kinil ki bung khen ki seiset ki mit thip ki bol jukham el tol golo ka bola ka thin lo na ka phat mo na ka jukham ne hen lang ka zon na hen lang ka thil bol ka hu na mi au se hi cho hi ni nga dimin pa ta kalvri hanga sepla in lang na Sopi na sangang kuma sei ngai lo pi cho pathil lang ke ka na chon se na cho sepla in lang then ask God for help pathin lagawin han umpia pathin lagawin han hopi di cho the spiritual anointment nan pi di cho lagaw pathin lagawin na zo di cho pathin lagawin umpi tingle pathin na bo ting na zo di cho ka Sopi hi chi ta sa ngai cha na ho hi na hin zo de hi na fana ko na thil phalo ho hi chu thing thang na fana ko na vet nom satanin hi chi pornography hi chi blue film itiu ho za i koi ho vet nu ho hi venum ta in pathin to nang ki ka guilty feeling na koi jing de he ka Sopi ho hi cho la do in mitam ta de nga hi lo mai the ai wa mitam ta pasal du nga go lang tu lai di dia hin kho wa hi ume hi cho ai ti na hi phatti chai yel wa i lagaw hi i von ni an i sop thieng wa Jesu nga hi van gol wa the heavenly banquet hi chai ki go du hi ti Sopi ti ho tu zana tu ni aka sei pi hin muntina ka Sopi ka sangam ho na bon sawen pathin na bo hin lang pathin hagawin hin ho pi hin lang ilung ta naw hi pathin thu hi hingjing hi chu Bible hi lekha mai hi chu ama when you read it isim ting le pathinin ilagaw ho pi a milung ta keima jong him to chem zam banga pathin thu chun ei su tel imi thli pu ne he ka Sopi te ho ki gelin mi pan hi a le na cha te ding in gelin lang na in sung ka sim tup tan phat ge ka in
kasopi minu ni hi a heli jong le na insung kisim tup tan na chate da kisim tup tan mi chanu mi chapa ni hi jong le nga gol hang ni hi jong la khoi ten nanu nga chan khom pi na dong manu ham na dong pa ham kita ten hin khoman pi lang zula sa ho hen lang hita sangai cha no ha ki kang se le chun pathirin nang sanga na dei za chom chom nan pi di chu Jeremiah pixiam attempt expect great and mighty things from God and at attempt great and mighty things for God ti chu pathina denga thil na sa ta mudungin kinemin William Carey se be pathina jang imu to pi do de chu thil kidang ta na pathina bu chun ki sial do ri chu na pi do de chu Bible la sang pi o chat o me ki ti chu hi ja tu lai tam ta pastor ka ti poi evangelist ka ti poi hobung lam kai ka ti poi mi tam ta officer tam ta yumun pathin thu ikizo ta cho ami ti kip hilo piu cho e holanga lo pi cho gam danga gam khang to wa akom avela nele cha nei lo mi tam ta pathin thu gi zo ta tu lai pathin thu gi cho ta thagau ana hina gil kelo wa hile thagau an namu lo de he nawa lo de ka sopi hi je hin tu lai di hin na Bible la koma chu phong to in lang simin tawin ka sopi muntina ka sopi ka sangam lo se damsil selmin lang suntin chibai zantin mang pha